akka dhaga'uuf walganuun kan majiru garuu nama ofiitiin namni ofii yoo nama gani baay'ee nama dhukkubsa. Kanaaf kanarraa dandamachuun yeroo fudhata. Kan akka dhugaatitti fudhachuun namatti hin tolu nama quuqa. Kana tasumallee dhugaadha jedhanii namni waanuma fe'ee hoo aare na fudhadha maaliif fudhataman qabu waan ta'eef. Garuu dhugaan dhuguma. Kanumaafuu warri nyaamurmaa turtan kaleessa nama xiqqootu waan jiru kan hubate. Har'a millions galeef dubbiin boru Oromiyaa akkuma jiru walgaa. Warri ganallee immoo purposely warri ganallee immoo kun isaanii gaabban dhuguma. Warri gaabbitan ammas deebi'aatii we will fix it. Deebi'aatiin sirreessina. Deebi'aatii bakka keenyatti deebina. Addaan baanuuf fe'u hin qajeelfanne qabsoon teenya itti hafuuftu. Nuyi angoomooti kan feenu amma. Nuyi angoomooti kan feenu. Ummanni keenya akka bilisa ba'uuf. Nuyi horiimooti. Freedom. Dhugaa. Kan dhugaadhaan. Kanumaafuu gadda keessa jirra. Waa amma naqqabti dhalate. Ummanni keenya falmatu. Bakka dhugaa ummata falmatu. Ummata lolu. Ummata qayee gootaa ganda san keessatti amma wayyaaneen ganda keenya dhuftee akka saree achiifas kaattee ummata keenya ficaarte. Eega kaleessati jechuudha. Karra ofiitirraa gadi bahuu dadhaban namni keenya. Kanaaf qawwee barbaadna. Kanaaf qawwee barbaadna. Kanaaf hidhachuu feene. Kanaaf ummanni keenya qawwee qabaachuu qaba. Har'a garaagarummaan irree nurra qabaatanii odoo hin ta'in qabeenya nurra qabaatanii odoo hin ta'in saroonni tun kan balbala keenya irratti dhuftee ummanni keenya cinqaa jirtu. Waan dura hidhataniif kanaaf qawwee feena gootummaas nuti caala onnees nuti isaan caala waan hundaa nuti isaan caala tasa qabsoota nu harkaa biyya teenya seenanii amma nu ba'uu didan kanumaaf miliqna ammas kanaaf nama qawween hidhachiisu feena kanaaf lammaa jaalanne kumaawwaa hidhachiisuuf seenaa san keessatti kanaaf warra lammaa magarsaa gantan isin ganna isin saaxil isin balleessin isin buqqifna waaqayyo rabbi haqni keenya isin haa balleessu qullaa isin haa dhaabu waa isin bakka isin feetan sanii rabbi isin milkeessin isin haa balleessu qabsoon teenya amma dhaabbatte Oromiyaa keessatti amma agartanii abbaan qabdu qabsoon kunis harkidhame kunis dogongora keessa jira kunis akkanuma waan ta'an ichumaafas kataba kunis abbaan garaa abbaan halaallatee taa'e waan deemaa jirullee hin hubanne kanaaf yeroo fudhata waan jiru hubachuudhaaf warri tokko kan garaa nama dhukkubsu akka nama tokkootitti aannan aaraa kanuma jiru buni dhugaadha namni tokko maa aartee jettanii garuu immoo namni hunduu oduma aaruu dabre qabsoota narraa namni kee oduu hubachuu dadhabe. Waan dadhabee jechuudha. Kanatu jira keessa garuu immoo namni tokko gandatti yookiin gandi namni gane sun keessaa ba'e fe'ii waan qabuuf sababuma saniif kuni haa ta'u kan jechuu sanirraa Oromoo san bira dabarre nuyi. Namni bakkuma tokko haa ba'u. Bakkuma fe'ee loqoda kamuu haa ta'u Oromiyaa jenne malee nuyi Oromiyaa bee akka ganda takkitti itti ilaallan. Qayee tokko keessa deemtanii akka horii waa qayeetti harkattanii warra dhiitanis qabbanaa. Nama tokkorraa homaa rakkina hin qabu. Sirumaa immoo itti isinii ida'an warra akkasii kun amma isinii galu. Gowwoota jechuudha isin. Sababa gandaati yoo ta'e. Qayeetti dhalanne yaadne yoo ta'e. Namni tokko Adaamatti dhalataa, namni tokko Bishooftuu, namni tokko Dukamitti dhalataa, kun Finfinnee, kun Hararii, kun Dirreedawaatti, kun Oromoo. Qayee waliin yaamnu waliin jenne akka Oromootitti malee amantiin abbumti fe'ee haa deemu jenne amantii takkarraa illee an rakkoo hin qabu amantii takkarraa karaa amantiitiin yoo ta'e am ortodoks isiniin jedhe ani ortodoks amantiin tii hoodhi jabanadhu ortodoksiin ture akkasumatti tan deemu hin maraattanii namni tokko baay'isoo yaabayyee ortodoks he is not muslima hooti namicha amantii haadha warraa isaatii jala deemaa jira amma Dr. Abiy
warra huno daqiiqaa 20 way qofatti South Africa ga'ee garagalu kan warra Oromiyaa keessa fi warra Amaaraa kana keessa jinniin guutte jinni ariine dibbee dhiitu kan amantiin isaa so ani akka namni akka amboon amantii sababa amantiitti gootanii na arrabsuu feetan maseejinatti ergitan dhugaan kan jirtu sanii muute ani amantii namaantu odommoo amantii jibba amantii ta'e odo amantiin ani deeggaru kan amantiin ani qabaadhu kan odo Oromoon itti bu'e hin mufadhuan maaliifan hin mufanne dhugaa qabna gaa sababa ortodoksiitti maxxanamaniiti nu miidhaawan turaniif Oromoon amantii kan odo jibbe wajjumaanin jibbame malee silaa hin mufadhumoo dhugaatu keessa jira waan ta'eef dhugaa san hunnan hubadha waan ta'eef amantii namaa montu kon so hunda keessan loon ta'in dabbi tokko sababa saniitiin amboo komachuu beektan angalaa ni yaada akkasiin qabu hagan nama akkasii dadhabaa muti I think even obboleessi isaatu saahibni isaatu amantii basan keessa jira kamittan amantii biraat irraa rakkina qabaachuu qaba nu amantiidhaa muti nu hojii bilisa nu baasuudha Oromoo gabrummaa jalaa baasuudha Oromoo karaatti qabsiisuudha lammaa magarsaa hojjetaa jira tiimii lammaa magarsaa hojjetaa jirre malee ganda laallanne amantii laallanne qabeenya laallanne even siyaasaa keessatti kaleessa waan isaan dalaganii yaadanne ni mannesan gaafuma qabsootti galanii gaafuma lammaan kutatee qabsootti galee asii kan gargaarutti kaa kaleessas jedhe amma okay amma lisinaa nama tokko video baras keessa jirte kanan dhufeeffama tokko developii amma Oromiyaa keessa jiru karaa isaan itti deemaa jiran artistoonni keenya abbaan qabeenya warri abbaan abbootii namni tokko nama falmatu kana gufuu itti ta'uudhaaf warra maatii odoonafin akkuma engadda siniin jedhan North Americaatti dura multi-million American ergitee namaan tuttuqtee aktivistoota tokko itti bichachuudha yaalti edee sinitti waakannaa kun iyyitan sun boodana namni diidemmoo kan falmateen gannaa ba'ee indirectly naa mirkaneesse suni amma immoo kadhachaa jirtan miidiyaa tokko kan qabnu akka OMN itti takka dhaabbatuu fi akka keessumaahu North Americaadhaan sagaleen Juwaarfaa kan dhaga'amu warra independent activist influence media kana uumuu danda'u kana jilbiifatanii nama ergachaa jiran kan immoo namni tokko activistii isaa ta'u abbaa media fi isaa ta'u qabsoo kophaatti hin qabu qabsoon kan ummataati itti amantee wansu sirrii wanni godhamu jettee hoodeddi malee akkamitti jaarsummaa deemta akkamitti kadhaa deemta warri afaan banuudhaaf haqarra jechuudhaaf ergamuudhaaf afaan bantan kun isin milkaa hin baddan eenyu akka ta'e immoo isin dhageenyu quba qabna quba isinii qabna maqaa keessan amma taakka ilaawa yaamuu nan danda'a warra dadhabduu jechuudha eenyu keessanuu ta'aati isin milkaa immoo kadhaadhammoo namni power in the money addunyaa kanarratti namni kan jilbiifatu waa sadii oo jabaate yookiin wallam hunda caalaa immoo horii namni tokko angoo argate ijan qabu namni tokko horiyootti kennan ijan qabu namni tokko immoo nadheen isoo arge ijan qabu bal'aadha kana sadeen bira dabarraan namni waa hunda jijjiirratu no amma wayyaanen karaa angootiin hin ta'u karaa horiitiin itti laalte hin taane gara biraa karaa akka dinquu dayyaas biyya keessa godheen dubartiin daa'ima walitti godhu kanaafis hin ta'u warri North America jiru warra biyya alaa warra keessa aktivistoonni tokko gantoonni fi keessa purposely akka godhaa jirtan hin beekna kan hundaafuu Oromoon hin jilbiiffanne kan boodas jilbiiffachuun ta'u araarsummaan kee jaarsummaan kee immoo maaliin daba jechuudha kadhaa dabaa kanumaafu hara Getaachoo Asaffaa Dinquun Birhaanuu keessumaahu Dinquun
ciiseen bulle guyyaa sadeen kana non stop North America bilbilaayir namittiin gadheen tun North America bilbilaayir kadhaa hamaarra jira erguu rajaasetti dinquu dayyaas bilbilli North America maal fida amma North America abiyyi gargaara wanta kallee fiduu hin danda'u taakka kan lammataa sagalee kana dhaamsuudhaaf labsi atattamaa kun akka dabruuf warroota achi jiranii viidiyoo kana kanan dhufeef kanaaf akka dabarsaniif jaarsummaa malee dinquun ijoollee keessan kolleejittan isiniin galcha isiniin jedhe offar latest kan karaa dinquuti wayyaane dogongora goosisaa jiru waa itti da'uudhaaf kolleejii inni waraqaa gurgurataa jiru san keessatti kolleejii kana scholarshipin isinii barbaada ana takkana isinii godha manallee akkana isinii godha jira jechaa jira offar hamma amma ga'utti gandi kuni accessan qaban opinion hunduu harki guddaan korraaf warataa akkuma ganama kana Johar Faanillee kaasan kan warri kuni warra hagana influencing qabnu karaa ittiin nyaachuu balbalallee oo eegde takka akkaataa horii itti gaafatutti jira amma balbala hoo eege namichi tokko sisseessisaa appointimentii si qabsiisaa akka nedheet waa guguurata jarattiin tun garuu manaa fi waa argattii dhaqxeetuma teessee raftee galgala kofaltee waa dhugdee rafti malee warri amma vote godha ummanni keenya ilaa wan kuni akkan dabarre xinnaa guddaa waakkatu kana hiree argattan kanaan kan jennee namni iyyaa jiru kuni biyya kophaatti hin qabnu be Oromiyaan kan keessanii be waa'ee Juhaar waa'ee Professor Skeen waa'ee namoonni tokko gadi bahee xinnaa guddaan isinitti iyya namni kuni surma diaspora jechuun be hamma ta'e bilisa of baase qaaman jechuudha garaa isaatii warra bilisa be xiqqaatu garuu noori sammuun immoo qalbiin namaa warruma keenya bira jirti wanta ofi malee maaliif isin kadhanna namni kanumaafuu offara argachaa jirte namni gubboo lama qabalinaa lama masxat kan eenyutu hojjechaa jira Gitaachoo Asaffaatii dinquudhaaf jisiisaa jira ummata kana so dinquu Asaffaa dinquu dayyaas by the way horii namni ho mana barnootaa dhaqa kaffalanii fi kolleejii sanii risiinni kun feekeedhe nama meeqatti yaamee dhaansisee irra deemanii kaffalanii tikkeet risiita lama keessumaa hoo fixanii gaafa dhumaati irratti oggaa yimirriqaa gizee bamaxqa umarratti eegee horii echafeech namarraa kan guurrate qaba agedoo kantu dokumentiin kun kantu sirriidha moo kami tikkeettiin kanuma kolleejiiti hundi isaatu marroo lama jechuudha warri ergatanii takkaan irraa guurrate hattuun horiin quufne dinquu dayyaasa jechuun agartanii so namichi kun ammallee kolleejiin ijoollee keechan isin barsiisaa jedhaa jira mee argi arraati waan kana dabarsitee boruu isa kolleejitti ergitee namni biraa dhume wayyaanee kararratti nu yaamtee ati ilma kee kolleejii isaatitti ergitee barachiisuudhaaf hammam isin tuffatti namittiin tun namittiin gowwaamtu hammam isin tuffatti namitti garaa malee homaan qabne sun agartanii kanumaafuu kanas dhageenyee hubadhaas ni jechuuf warra ammoo yunu warra Juhaar haati Juhaar namni ani ilmi koo kan ummata Oromooti jedhanii ofirraa deebisanii ani ilmi Juhaar kan Oromooti isiniin jedhaniiti dhageessanii ammalaaji bakka seenni jiru maaliif amma qabsoon tun kan ummataa wantaatiif qabsoon tun nama tokko irratti waan rarra'iniif namni hunduu haajaa isinitti bara namni hunduu akka sariititti chillaa ol seeni taa'e jettee hoo gadi baate already wanni ati dubbatte sun ala jira eenyu maal jedhe ammallee in tuksiisinuuf man eenyu maal jedhe warri atileetota keessaa aktivistoota keessaa sirbitoota keenya warra aartii keessaa eenyu maal jedhe takkaan harkaasinii qabna gadheen gadhumaa of eegaa dadhabaan dadhabumaa of eegaa jechi isin jettanii ummata gurra bira ga'a garaagarummaan keenya kana amma OMN hirrukuta amboon isin darbate jechuudha miidiyaa xiqqoo tanaan formaalitiin qabu kuni beeki የውሻ ልጅ ካልኩነ የውሻ ልጅ ይላል ሚዲያ ሰንረትሞ
او ريسبكت كبجمو في الفاتمو مال ونجد انت سجي كراغر مانسن so I'm so happy وان غريبه هاون نجروف امله so كان غدو قبنو كان غدو قبدن امله كوليج سي المكيت ترغت دنقو دياساتيس كوليج ان تنديمو كان هين اغرتن لما منيك اك كليمي غدو دو اذا كرايم ورقه غرغر تشاجر for that matter ورقه غرغر تشاجر وياني دالو نفي غند فيو ميك غرغرتي is a fake school وغاد بچو افي وري تك افاني سين غهيچو وايت دربته شلطو وشا كشلطو الف وشرعي يتنكنا افان غافا قبتن تجي is a fake school اكو مجرونو ور اتش كيس جرو تك كنافل سنينجد امل evidence براتني سوسكوتا ونين scholarship in single دبر سكن غرغرات اتش كيسا امل نميتين تنغدو لجرتي اغيني افان قبچو بان ستيدم كامبرا گيتاچو بداني ارغا نميچكون هيريوت ور ايجن ولا قسن ايغا روميا كيس جرتيچو اسكيس تانوني ايغار كاقب نميچكون تو رومو ليموت رومون غوامون قبو إلا رومون identity غافته كتاب بليشو لا كتاب بليشو سينجا ولا كينيا كتاب بليشو كينيا نوي إنما كينيا أماف إنما كينيا مو إيجا أدانين بيني سني كينيا لينين من غوسا كينيا لينين من مالف غا فرباكي ساتا إيديموت إنما سنيفو إيجا نغنت تاتي سنين كأين تولما كيساتي غرامي تريات أبان كأين أكاكيون كأين غوسا كي يهمنشون أرومو أنا دامبهموت إنما كي يون تأفي نمتين تولما أمارا أرومو كيسا أكاد جيتاچو بالآني you are not even belong to us سريك وطوتا من لكي كيسا تك أما دبا كنا كنورت تجتا جرتو يچولا نمنا كنا سين جردا هم بيك تدبا ونو جتيف أرا ونو جتيف أرومو أغا كل هوتاتي أي نما ساهي مچون سرما نوفل نفس زيقنة اللاتم نجد لما مقرسا سياسة الفناني في جاللا أمة بلچو أمالي سوني كنا جير أليف أي نما كي أكسيموت أي نما كي يورمو دا بكين كي أين المتولما ما تشافتولما هون جيراني سنيكي يتنين مكان دولا مكان لمتا مكان ما سدد فاتلي هوكين مكان سلامة وندندا محمد مالي يتشون دندا سنيت أنا قالوا كيس ماو سدد فارا من أفرف فارا كأبي سنيكي نكيس جسين همت إنه ما كي وركوني نومتا كناب أفتا كيس ماو جروبي شني كونام جروبي شني كوني gantu akkana sininje sofa sanyiki yemacce daf gandala kawotu mut isan tu balalifata malif sanyi sani ni matanif sanyi sani warra gade won ta'anif wal maka warra diqala won ta'anif ini matan propaganda kasi nura ofatura sadi moti modugan that is fine sanyi bratis te inutti makami nute si bada sanis warra sim bada sanis hinjir oromo warra sim mudda sanis hinjir alagata usa do bekinu fira kanu fitti wala hinjir oromo suni akata tibul amma garu odo sim bekinu har alle maqa oromotin daldal chabatani anaka girma birufa abadula amma mu abadula wa doctor abigira garagale kama abadula ibiddatti kai di garagale ala god eti o fi garagale abadula tarasin uga ke sajirtu isnitima abadula mal gode abadula abi akalamma magarsa nyaachu seego si boda abi fi ise ga walin absise duban timi lamma kan ega jikse boda amma achi bafannan arge akam bafu amma morra garagale abadula amma abi wajini mutakanjir دوبا برتا غورسي وجين وجته ما فهم كلام انغستو الله قلسو ايربا ميسوي كربرا جرا مبادو لا غمدا this is fact وليف جريلا جلا ديم نمنت غيو مغيا اما برنجو امسكن جندو كناف وري او بي دي اوكي سجراتني ودوم بيكين
groupin tokko dogongora goone ani dogongore wannan dogongore tu jira dogongore sanarraa muti kananiin dogongore team lammaa kan jedhu kana keessa won jiruuf groupin kun team lammaa han jedhu kana lammaa jala siquudhaaf lammaa jala irkatanii namni waa ofii hojjechaa turan mee waaqni cubbuu waaqni dhugaa qabdan dhugaa haqa waaqatti amantan namni kuni hamma dhumaatitti hamma gadi baheenye murteessine dhibbattee nutti takkasuma mataan keechan si yaada perfect jala muree inni duuba taa'etti irratti hojjechaa ture angoodhaaf jechuudha jinni tachiyaame jinni chatti taa'e ganda sayyaa taa'e ganda wayyaanii taa'e signaalatti kenni Dr. Abiy kanaaf Dr. Abiy amantii isaa hin gane saba isaa hin gane OPDO hin gane obboleessa isaa hin gane koleksi isaa everybody angoo fudhachuudhaaf hin ta'u tin waa hundi kun immoo dhugaa wayyaaniin illee si fudhattu nullee nu gara siin jette wayyaaniinis I don't think you are no welcome there too for sure انت اوف دكتور ابي انت انفرت وياني اللي كان تاو قبو ولما قبدو كيسا ادام بافنيت وغاهي ما في الدين نو ياني دافيس يمشوا ود بوليتيكا يسرام انت حقا كينيا نو كنا هم كان فدات اجنيت ديمنا مله اتجيني اتغرغلو دف تسمنتان عبور نو عبور فين سرما سياسة كيتشتيس تبون فين وقاك أبنا وقمان ديمنت وقما كين يمون يشودا بوليتيكا أنفلقم دكتور أبي شودا متامت ألن تعرفين متامت ألن عندك نجار أنفلقم إنيان ككدا وياني وتشنم تكدال يا دقمولة أمنجا لهالكيت أنستابيليتي نفتر ألن داو سو وياني وتشم أنفلقهم هكا بكياتو ننقبض هما بكتوكونا وانتا كتكوا ورمته أسيسيس قوتو أتشينيات أسيسيس هما انتا وأما كيسا انتوت وغانا أما كيسا يانتي انتوتي سينتا ورمو انتا أبي ريستورانتي سنتي تولتي كيرون جريتي ري كيرون درا دبي أرغتي من نياتا أغرتنيتي ننكو فلتيسي من يهو نمتي مبين يا دكتور أبي مجباي تجوال هذا لما سبيشال كتفو أنا ستيك عندك جرجلا سيكفن كوبايرت أنا يدون دكتور أبي تيمالا مسني ولا ستفكات دكتور أبي يدون ده أمو با نتفكات تاني كانون دوجت أما إيسه أما تكيجت تنكرجلا تان باور إلى أوجا كان أوجا سدين أوجا أفرد هوكان غرغليتن لما يفهم غافته قصو تنتي مكم وفي الرئيسه start from the scratch كان هون بليسا كان تأوبا ننمو وروني حرقة دكتور أبي جل غنغنتن إسني أفن إن بدن لا أكاج إن تنيتي لك كتن هما سين تأوبا أرجين مو كوني ربي هو قد يفيدو يروتنا كنو أكتم مني كيني أرجيتو أما استراتيجين هنجرو أكاتا تلولن هنجرو OBN ميشوفامي واي إسامالي كان هاسا هنجرو OBN الرا أكو مدوري سن كليك كليسين هيمي ورد كليك فيديو سن نجين بكين أبي أبتي هندو أما بكدبات بكين دكتور أبي أجتي هندو أما بكشكيت بكين دكتور أبي جت هندا أما وندبات إسلمان والكتاسين بيناتو لما تيمي لما جنو دونتين حركة أبدي وجندينته وجندوته هو لما عندك أبي سلاك تدبر تاكس سلاك نقولك أبو سن ملي لما جلمي للأوفته والروتا باغرا وليتك أبدي جواكنا وليتين تكي تجي أجهان كانوا جتين أبادو له هنا أمن سجاني كنا أكنا نقول كوني أوغانا والروتا سكيت تاني أم الربان أم بو الرسي تتوكن
isinii badde kan maafu amma akkuma Jawaar ganama isiniin jedhisan warroon amma qaadhimoonni Oromiyaatti wayyaaneen ganda keenya keessa seetti akka nama keenya ajjeesisu gootii dhabamsiisuudhaaf ofirraa qolachuudhaaf mana manatti si yaamanii adda addaan offara adda addaa gadi isinii jedhanii jaarsa isinitti erganii karaa amantiitiin macham Oromiyaanna Amaaraa killee jinniyoች ሞልቷል warreedhan kanallee achi keessa seemanii akka chiifa godhaa jiran kan isinitti erganii isin dongorsiisan taanan Oromoon qeerroon itti qophaa'ee ila maatiin hin jedhan maatii keessaa guuratii gandatti manatti galtu san hoteelaa teechiftu wayyaaneen hamma dhumaatitti hooga deebi'an daaraa ta'u manni isaanii qe'een isaanii dura isaan irraa kaane dura very important dura diina mana keetii buqqisuun diina ollaa keetii fira keetii jechuun jarri kuni seerri atattamaa kun haa dabru jedhanii wayyaanee wajjin waan kanarra hojjetan sodaatanii jechuudha. Horii argatanii sodaatanii wayyaaneen hoo sijjeefte seenaa qabda. Hoo uummanni Oromoo sijjeesse si fixe seenaa maalii qabda saree taatee hafta malee. Maatiin keetiif ulfina qaba hoo wayyaanee sijjeefte maatii kee kan duubatti of Oromoon maatii keetiif waa hunda godhaaf. Hoo Oromoo sijjeesse hoo maatiin keetillee ulfina hin qabdu. Sanyii goobanaa, sanyii badduu, sanyii gantuu siin jedhaa bahan agarteeti goobanni amma ga'utti surma lammaa magarsaatiitu dheengadda goobanallee namni kun hunduma faarsa silaayyuu isallee ol fiduu goobana hoo siin jedhan arraba OPDO jedhan duraanuu arraba waan ta'eef hin beektaniiti so seenaa kana eeggadhaa dhumatti sa'aan kun akkasitti walitti dhufaa jira Oromoon hin falmataa falmiidhaan immoo wayyaaneen akkatti ganda keenya keessa seentee balbala nutti cuftee in 21st century inuman taatu kana gabaabadha kan biraa evidentiin ani qabu bakka takkaa himuti kan naa dhufu ammallee irraan deebi'a garuu nama cinqitanii nama natti erganitti jirtan oo viidiyoo keessa cinqamtanii nu keechaan qabnu akkanan taanuu jettanii warra jilbiiffattanii kadhattan agootii wanas hin jedhu tokko ani angootu fi motii wanii fi motii biyya keessa kanan dhufu wanta akkallee hin qabani kan godhuu qabdu dogongorri kun takka amate calculation isa wajjin naqi lammaatti deebi we need to move for new team nama onnee qabu nama du'aa qophaa'e nama qabsoota naa wajjin du'uudha deem du'u qofoo doon ta'in haqa waaqa wajjin islaama woote akka islaamatitti sagadi akka islaamatitti kiristaana soote akka kiristaanatitti dhaabbadhuuti hoommoo angoos feeti lammaa wajjin wal sillibsiiti kana itti dhugaafa ifatti bira jedhu akka Oromootitti loliiti egereesiif ta'a duuban deemtee duuba duratti akka galtu gadhe akka Dr. Abiy kana duuban nama biraa irratti ijaarrattee duuba teesse hiree argatteen duratti dhuftee qabsooteen ajjeesuun hinuma siin ta'a so the only way out ammallee irraan deebi'a namni tokko lammaatiin doorsi godhee lammaata maal akka jedhu barbaada nagananii akkana godhanii mafanqila mangistii kanatu natti deebi'ee jedhee si haasa'u feeta ajaa'ut dhugaan jirtu kana garagarchu odoo agartu odoo dhageessu mafanqila mangistii sittaayidha lammaa mana hidhaatitti arguu feeta ookin du'a lammaa magarsaat arguu feeta isinii hime dhugaa dura kan jirtu takka ammallee isiniif hime ittiin hidhee namni tokko dhagaa qaallullee laqan kalaayyee qaallu beeteedha isinii dhaga'e nama takkaan isinitti maal akka ta'e achi keessa kan deemaa jira akka OPDO naa Jawaar isinii hime irra deebi'eeti guyyaadhaan warri Jawaarii gurra qabdanis dhaqaati maal akka jedhu dhagaa amma yuusi dhaga'e amma Jawaar dhageeti akkatti inni sitti haasa'u si himeeti OPDO በለማ ላይ መፈንቅለ መንግስት ነው የተደረገው ሲንጀድ ገነማ ህርጣ ገዲባሲቲ ወሪ ጁሃሪ ጉረ ቀብደኒስ ወሪ ጁሃር መለይ ጀን ቀብደኒስ ጁሃር ጎርዋ ብራሆ ጀዲ ጉረዶ እንተው ጀና ለማ መገርሳቲ አከስሙ ጎን ኑይ ማረከን ያላላ ሩኩኔ በሆ ዱጋተ ዱጋላ ሆ ደረተ አሩመተ ኤተፈ አገርቴ ሶ አመሰን ለይ ደገ ሁንዱ ከንጂሩ
لما عفون جتشون تيمي لما بلسو يجو OPDO برو كأتو OPDO برو إيجا سيدي هاركك أمنيت ومن يكون موجون أمنو بولوت تقلتين تكتكان واكين يراديفن كان بيكا واكين يراديفن OPDO نغان تتنا تكتكان كيسا غوري هم بلسي تكيرون هم مون نكن جنوف كنا أمالي برو اللي هم موت أرمون حق أمون كانوا معفو أما أنا كبرهانو سجاي دينكم غرامة لي متان كابدو أنت إيفي إن أجيتشي إيتي موت ومن هذا جوف ملي نمي تكو جرابي بزو كوي بانك أكاونتوس ganzabacho no dacho la askamatu video chiko babzat nagacho alla argitaniti garar raqaban manyata namuyatan sen agartani garar masanit jireenya saniti biqabeenya sani garaa saniti takituma garaan sun gaafa xinnoit nama garawta san keessa jirti so getacho badane jechuun harka birati wayyaane harka wayyaane jechu harka getacho asaffaa jechu akkaataa walitti waliif neeloo bira dinquu jechuun isinii hime namoota lammaa wajjin jiran kana akkatti takkan keessa balleessa akkuma engadde bilbileesan immoo amma yeroo noo geessi takkan bilbilaafa basaastuta isaanii keessa jirtu kana we got a number in beekna takkan akkaataa walitti nuun ta'e wanuma fe'e jedhe wanuma feete godhu akkuma feetetti yaade we will come sifdhum kanumaafu amma mana kee ga'utti si beekna amma bakka jirtu basaasti takka lama akka dursan beekatti si jala deemanii sitti fakkaate namoota keenya hin raanfatin nama isin bira nam tokkollee shakkina pressure illee irratti uumina gaafa tokko akkuma jiru mookin bilbila kana irratti isinii maxxansa ani nama tokko connection nama tokkooti moti kanan qabu hundumatu nama ergi hundumatu aara sinitti ba kan harrakini hunda qabutu waan godhame takka kanumaaf amma birhaanu caggaay bakka ba'uu fi bakka ejjetuu fi mana inni keessa jiruu fi bakka itti galu namni jala deema halkanii guyyaa onoo siin beesiniin jedhe namittiin tuni yoo akkasuma getaachoo asaffaa tanaan dura dinquu bira hoo taa'u akkaataa inni itti deemu akka nadheeniititti shaashii maratee akka qotee bulaa hiyyeechatti waa ofirra kaa'ee dinquun akka olii gadi hin deemu seesinya akkaataa dinquu wajjin taa'u agartanii business namni oromoon kan mo'annu hoo dhugaadhaan ejjenne malee businessa keenyaaf suuqii keenya ittiin banachuudhaaf ta'e kanumaaf hin taane hin ta'u kanumaafuu ergaan tiyya kan dhumaati kan isin hime borummoo vootii tana booda maal akka ta'e wanni haaratan harkaasinii qaba oo rabbi wanni haaratiin gadi dhufu oo rabbi anytime wanni haaratiin gadi isinii dhufa borummoo amma sitti naa obsa qophaa fayyaanaataa afaan amaaratiin xinnoo waa jechuu qaba wayyaaneen akka dhageessu wal saaxiluu fi muti daddafnee garuu gantoota tanas achi baasuu qabnu ofirraa wanu deebi'uu baatan alagaannis firris diinnis dhaga'uu qaba waan ta'eef kana immoo wanna hin bilisoomna akkasitti naa hubadhaati afaan amaaraatitti hin dabra እና እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ሁላችሁም አማራዎች ትግሬዎች ደቡቦች አፋን ኦሮሞ ማትችሉት ሁሉ የሚኒሊክ ሰፋሪዎችም ጭምር እና እንዴት ናችሁ ትግሉ ቀጥሏል ግን በተለይ አዲስ አበባ ነዋሪዎች አሁን በተጠናከረ ሁኔታ ትንሽ በተጠንቀቅ መቆም አለባችሁ ድምጽ አልባ ጦርነት እናንተ ጋር ነው የሚመጣው ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስቸኳይ ግን መገደ ነገይት ዛሬ ጠዋት ነው የሰማሁት ከእሳት ላይ ነው አስቸኳይ አሉ አልሰራም አስቸኳይ አሉ አሁን ደግሞ የአስቸኳይ አዋጅ ይወጣል በየቀኑ ወያኔዎች ሲቀስኑ የሚያደርጉት ነገር ነው ቅዘናቸው ሲመጣ ወርዱን ብቻ መቀያየር ነው አሁን ምንም አማራጭ ስለሌላቸው ስለዚህ እኛ ጋር የተደረገውን ደግሞ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት
ኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መፈንቅለ መንግስት ተደርጓል አቃጣሪዎች እዚህ ውስጥ ነገር የምትበሉት ሁሉ ይሄንን ወቁ አንዳንዶቹ የአማራ አክቲቪስቶች ደርሰውበታል አንዳንዶቹ ግን አልገባቸው ልክ ልደቱ አያሌው በቅንጅት ላይ የተፈጸመው ድርጊት ኦሮሚያ ላይም ተፈጽሟል እኛም እንፈልገው ወያኔ ስልጣን ቢለቅም ባይለቅም የኦሮሚያ ከፍተኛ ባለስልጣን ሁሉም ተስማምተንበት የነበረው የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ ነበር እንደምታውቁት እንደምታስታውሱት አቶ ለማ መገርሳ ወደፊት ይመጣል የሀገሪቷ ፕራይም ሚኒስትር ቢሆን ነገሮችን እብን በቀን እንኳን ባይሆን ከጊዜ ብዛትም እንኳን ቢሆን ባለው ጥበብና ባሳየው ቁርጠኝነት ተጠቅሞ ያችን ሀገር ይለውጣል ብለን ተስፋ ስናረግ የኦሮሞ ልደቱ የሆነው ዶክተር አብይ ከጀርባው በመስራት ሀቅ በሌለ ሁኔታ መፈንቅለ መንግስት ማድረጉ አማራው ማወቅ አለበት ለነጻነት የሚታገሉ ወገኖች ማወቅ አለባቸው በፍጹም አንዳችም እኛ ከታለሉ በስተቀር ከታለሉትና ከተሸወዱት በስተቀር ይሄ እውነትና እውነት ነው ስታስቡትም የተለያዩ ማስረጃዎች ቢኖሩ ዛሬ አቶ ጆሃር መሐመድን በአማርኛው ፕሮግራም ይሄን በግልጽ አሰግቷል መፈንቅለ መንግስት መካሄዱን ኦሮሚያ ውስጥ እና ለማ መገርሳ ከስልጣን ወርደው በሁለተኝነት መቀመጡን ልክ ገዱ አንዳርጋቸውን ለህዝብ እየሰራ ያለ አሽመድምዶ ጫና እንዳሳደሩበት በከፊል ብቻ እንደሚንቀሳቀስ እጁን አስረውት እንደሚጥር ሁሉ እኛም ጋር የተፈጸመው ጉዳይ ይሄው ነው ማንንም ንጹህ ታጋይ ለነጻነት ይታገላል የሚለው ህብረተሰብ ክፍል ይሄ ማወቅ አለበት በለማ መገርሳ ጥራስም አድብተው በለማ ዝናና የለማን ስራ ተጠቅመው ከኋላ በመሆን በጌታቸው አሰፋና በውስጥ ደላላዎች ባለፉት ሲያደሙን የነበሩት ሲዘርፉን የነበሩት እነ ባጫ ደበሌ አባዱላ ገመዳ የመሳሰሉት ወጣ ገባ ያሉት ትግሉን ስልጣን ለመፈለግ ከስልጣን ለቀናል ወደ ስልጣን ተመልሰናል ብሎ ስሉ ከነበሩት እነ አባዱላ ጋር በመተባበር ኦሮሚያ ላይ መፈንቅለ መንግስት አድርጎ ለበለጠ መከራ ትግሉን ውስብስብ በማድረግ ለሌላ ችግርና መከራ የዳረገን ዶክተር አብይ ተብዬ አንዳንዶቻችሁ ዘፍናችሁለታል አንዳንዶቻችሁ ራሱን ለገበያ ለማቅረብ አደረጋቸው ንግግሮች ተአማኝነት የሌላቸው የፈጠራ ድራማዎችን አዳምጠናል በጋራ ሰምተናል ሰው ራሱን መደለስ ሲጀምር ችግር አለው በስራ ያልተደገፈ በአዝማሪዎች የተደረገው ልፍረፋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰምተናል ባለፈው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች የሚነክሱት በደላላዎች ነው የደላላ ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያሰጣል ከቀናችሁ ደላላዎች በጣም ኩርቶ ነው የሚኖሩት ኃይለኛ ምላስ ያላቸው ስለዚህ ምላስ ያላቸው ጋር including OBN አዳማም የኦሮሚያ ሚዲያ ነው ኦሮሚያ ሚዲያ አምታቶቢ OBN በዚህ ሀገር ቤት ውስጥ ያለው የኦሮሞ ሚዲያ በመጠቀም ከፍተኛ ፕሮሞሽን እየሰራል በአሁኑ ሰዓት አብይ ማለት እንዲታወቅ አብይ እናንተ ደላላዎች ዝግ ካላላችሁ በዚህ አይነት ክንፍ ልትገጥሙለት ምንም አልቀራችሁ ፕራይም ሚኒስተር ቢሆን እንዳውም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብዙም የሚጠቀሙ አይመስለኝም ምክንያቱም በአንድ ጊዜ ከንፎ አሜሪካ ደርሶ ሊመጣ ይችላል ዶክተር አብይ አሁን በተያዘው ድለላ ከሆነ ድለላው ግን ለግለሰቡ ነው የግለሰብ ኢጎ ነው እንጂ ለሀገራችን በጋራ ዩኒቲ ፈጥሮ አማራን ከኦሮሞ ጋር ደቡቡን አገናኝቶ ለትግሬዎች የሚገባቸው እንደ ሰው እንደ ህዝብ ትክክለኛ የሆነ ተነግሮ በመከዳዳት ሳይሆን ትክክለኛ በሆነ ፖሊሲ አገናኝቶ እንደ ሀገር እንቀጥላለን የምንለው ተስፋ ጨብጠን ይያለን ተከልተናል በጀርባ በኩል ተወክሰናል በዚህ በግለሰብ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ትግል
ባይቆምም ተወግቷል ከኋላ ይሄ ሀቅ ይሄ እውነት ነው እና እንቋቋማለን እንደገና ደግሞ እንመጣለን ኦፒዲኦ ቢጠፋም ቢፈርስም ካሁን በኋላ ትግሉ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ይቀጥላል ኦፒዲኦ የመጨረሻ ጫፍ ላይ ደርሷል ወይ ሊጠፋ ወይ ሰርቫይቭ ሊያደርግ ይሄ ሀቅ በመንተራስ ካሁን የሚቀጥለው የትግል አቅጣጫ ከዚህ በመነሳት እኛ ፕራይም ሚኒስተር እኔ አንድ በጣም ታጋይ የሆነ ሰው ለኦሮሚያ እንዲሰራ ነው እንጂ ኢትዮጵያ እንዳውም ታቃላችሁ እኔ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ፍቅር የለኝም ለኢትዮጵያ ፍቅርም የለኝም ለማ መገርሳ ኢትዮጵያም የኦሮሞ ናት እንደገና እንሰራታለን እንደገና ሁሉም በጋራ ይኖርበታል እንደገና የብሔር ብሔረሰቦችን በእኩልነት እናመጣታለን ብሎ ኦሮሞን አንድ በማድረጉ የሰጠን ተስፋ ነው እንጂ እኛ ለሀገሪቷ ፕራይም ሚኒስተር ለመሆን ጉዳያችንም አይደለም ጨፍጫፊዎችንና ዘራፊዎችን እስካስቆምን ድረስ ያን ደግሞ ለማድረግ በቁርጠኝነት ነው የምንሰራው የማይታወቅ ሰው 100 ኪሎ ሜትር ፐር አወር እየሄደ ያለው የተስተካከለ ፍሪዌይ ያለውን ትግል አስቆመ በ30 እና በ40 ለማንገጫገጭ ለምን አስፈለገ ዶክተር አብሪ ያደረገው ይሄንን ነው እዛም ለመካድ እዚህም ለመቦጨቅ የስልጣን በሽታ የስልጣን ጥማት ያን ያመጣ ለማ መገርሳ እጅግ በጣም የተወደደ ማንንም እውነት እየተናገረ የሄደ ያልሸነገለ የኦሮሞ ህዝብን በሚከተለው ፖሊሲ ጸጥ ረጭ አድርገው ትግሉን በኢትዮጵያ እንድንዝር እንዲቆም ያደረገ ኢንክሉዲንግ ሚ ኢትዮጵያን እንደኛ ሀገር እናረጋታለን በጋራ እንኖርባታለን ብሎ ቀይሶ እብን በስልጣን ላይ ያሉት ወያኔዎች ሳይቀሩ ሰዎች ናቸው በሚል ትግሉን ብቻ ላይ ፎከስ ያደረገውን ሰውዬ ከኋላ የሱ ቢጤ ሆዳ ኦፒዲኦችን ብቻ በማስተባበር ባልተጠበቀ ሰዓት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከስልጣን አስወግዶት ልክ እንደገዱ አንዳርጋቸው ተቀምጦ ነው ያለው ትግላችን አሁን ቆሟል አንድ ሰው ከአማራ አክቲቪስት እቃወማለሁ የሚል ሰምቻለሁ አሁን አላስታውስም ትክክል ነው አክቲቪስቶቹ ሁሉ እንቅስቃሴው ማወቅ ያስፈልግ ካምፔኑ የተጀመረው ከ6 ወር በፊት በለማ ላይ የተጀመረው ካምፔን ከ6 ወር በፊት ነው ግን በጣም እጅግ በጣም አሁን በዚህ ሰዓት የምናደድባቸው ሰዎች ይሄን ነገር ካወጣን ይሄ ነገር ከሆነ አንድ ለማ ብቻውን ይቀራል የሚል ማስፈራሪያ ነው የነበረው ሁለተኛ ሐሰተኞች የሚያረጉት ለማን ብቻውን ለማስቀረት የለማን ቲም ለማዳከም የሚያደርጉት ተንኮል ነው በሚል ነው ይሄ ሁሉ ዝም ያልኩት ነው ይሄን ነገር ከደረስንበት አብረን ከምንሰራ ከተለያዩ እዛ አካባቢ ካሉ ሰዎች ውስጥ ከተደረስንበት ቆይቷል ግን ዝም አልን ቆየ በመቆየቱ ዛሬ ትግላችን ቆሟል ሚዲያዎች አይሰሩም ዛሬ የድሮ ኦሮሚያ አይደለም ያለው ዛሬ ትግሉ ተወሳስፎ ቆሟል ሳክኗል ለጊዜው ግን አደጋ አለ አደጋው ያለቃልቆም ያ ስሙዝ የሆነ ለማ በጀመረው መንገድ ስሙዝ የሆነ ትራንስፎርም ይደረጋል ይሄ ስልጣን ወያኔዎችም ሳይጎዱ የትግራይ ህዝብም ሳይጎዳ ሀገራችን ነው ብሎ ለሚጮኸው ህዝብ እቺም ሀገር ሳትፈርስ ስልጣን ቀስ ብሎ ወደ ህዝብ ይሻገራል ብለን ተስፋ አድርገን የነበረው በሙሉ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ያ ትግል ቆሟል ለዚህ ነው ዶክተር አብይ ራሱን ለመሸጥ ወያኔዎቹ ተጽፏል በርግጥ ያም ከሽፏል በተለያየ ሁኔታ የሚቀጥለው ፕራይም ሚኒስተር ባለስልጣን መሆኑን ለማሳየት ወይ ለመንገር እሱ ያነሳልና አሁን ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ እንዲሆን ቮት እንዲያደርጉ በፓርላማ ውስጥ ቮት ተደርጎ እንዲታለፍ እየተሰራ ያለው ዋንኛው ጥበብ ዋንኛው ጉዳይ ይሄ ስለሆነ ነው ለማስመሰል ወያኔዎች ቀስ በቀስ አንዱን በሌላው እየመቱ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል አሁንም የተፈጠረው ይሄ ነው ደቡብ ውስጥ ስራጅ ፈርጌሳን ከሽፈራው ሽጉጤ ጋር አማራን ካፈናቀለው አማራን ካስለቀሰው
አማራ ማየት የማይፈልግ ዩኒቲያችንን የብሔር ብሔረሰቦች ማለት ሌላ ጉዳይ ግለሰቦችን መጥላት ሌላ ጉዳይ የአማራ ገዢዎችን ትቢተኞችን እብሪተኞችን የሚኒሊክ ሰፋሪዎችን እንጂ የጠላ ነውኛ ተሸክማ ምትሄድናት ስንት ጊዜ የኖረችበትን ቀቀይ ያፈናቀለ ግለሰብ ሽፈራው ሽጉጤ ማለት እሱን ነው አሁን ሞስትሊ ወደ ፕራይም ሚኒስተር ለማምጣት የፈለገው ወያኔዎቹ ይሄንን ኦሮሚያን ካባሉ በኋላ አብይ ፕራይም ሚኒስተር ይሆናል አይዳውት ቢሆንም ለኛ ከኃይለ ማርያም የተሻለ አይደለም ይልቁንስ አደገኛ የቆሰለ አውሬ ነው ሊበላን ሁሉ ይችላል ሊያጠፋን ሁሉ ይችላል ምክንያቱም ኦሮሚያ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ የወያኔ በወያኔ ከተሾመ የበለጠው ነው አደገኛ ህዝብ ስለሚያሸንፍ የትግራይ ህዝቦችም ትግሬዎችም እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል ለምሳሌ አንድ አሳዛኝ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ለገበሬ ለገጣፈው መሬት የተሰጣቸው ትግሬዎች አሉ ባለፈው ጥቃት የደረሰባቸው በንብረታቸው ላይ ጥቃት የደረሰ ቪዲዮን አይታችኋል እነዚህ ትግሬዎች እዛ ሲሰፍሩ ያ የኦሮሞዎች መሬት ነበር የኦሮሞዎች መሬት ነው ኦሮሞዎችን አፈናቅለው ነው እነዛ ሰዎች እዛ ያደረጉት ጥሩ ነው ይስፈሩ ይኑሩ ትግሬዎች በመሆናቸው አይደለም የምንጠላቸው ኢሰባዊ አግባብ ባልሆነ አንጀስቲስ በሆነ አንድ ሰውን አባረ ሌላ ሰው እዛ አስቀምጠ ኦቨርናይት ሚሊዮናር አድርገ የኔ ይበልጣል ካንተ ነው ነገሩ ቄሮቹ የበገኑት አንዳንዶቹ ጥቃት አደረሱባቸው ስታያቸው እነዛ ሰዎች እነዛ ቪክቲሞቹ ከወያኔዎች ናቸው ወያኔዎች ፐርፐዝሊ ሊጠቀምባቸው እዛ አስቀመጠ ነው እንጂ እናቶች ናቸው ደካሞች ናቸው ወዳቸው ይበሉ በጣም አደገኛ ሰዎች አይደለም ካሜራማኑ ያደረገውን ተመልከቱ መርጦ እነሱን አመጣና ኢንተርቪው ያረጋቸው እንዲናገሩ ምን ማለት ነው ያ ድረሱልን ኢትዮጵያ አይደለም እንደ ያለነው ሰዎቹ ይምጣልን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይታወጅልን አሉ እነዛ እናቶች እነዛ ትግሬዎች ለፈፉ እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው ማንዲው ያ መሬት ትግሬ አይደለም የትግሬ መሬት አይደለም ነገ ጠዋት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጸድቆ አጋዚዎች መጥተው እዛ ለገበሬ ለገጣፎ ላይ አንድ ሰው ከተገደለ ሁለት ሰው ከተገደለ በአጋዚዎች የነዛ ሰዎች ምን ሊሆን እንደሚችል ጣፋንታቸውን ተመልከቱ አሁን ንብረታቸውን ነው የወደሙ በካሜራ ላይ ያሉ እነዛ ሰዎች ስለዚህ ኑ ግደሉልን እንደማለት ነው መልእክቱ ወያኔዎች በጣም አደገኞች ናቸው እነዛን ዲሰንት ይሆኑ አብሮ መኖር የምንችለውን ትግሬዎችን በመጠቀም የመለጠ እንዳይኖሩ ሊያደርጓቸው ነው እንጂ በምንም ተአምር በምንም ስሌት እነዛ ሰዎች ወያኔ ወታደሮችን ጠርቶ ሌሎችን ያስወገዱ እዛ መሬት ላይ ይኖራሉ ማለት እንዳልሆነ ኦሮሞዎች ካልጠፉ በስተቀር እንደ ዲያስፖራ ከምድር ካልጠፋን በስተቀር የጠፉ ሰዎች አሉ አይደል ከምድር ላይ ሬድ ኢንዲያኖች እንኳን አሉ አሜሪካኖች ኮ ሬድ ኢንዲያኖችን አላጠፏቸውም እስካሁን ድረስ አሉ ለሲምፖል ካልሆነ በስተቀር በእንደዛ አይነት ስሌትና ካልኩሌሽን በእንደዛ አይነት ፎርሙላ አብረ መኖር አንችልም ይሄን ይታወቅ ይገባል የወያኔ ተንኮል ግን ይሄው ነው ለክ ከዚህ በፊትም ደርግ በጀት ሄዶ ገበያ ላይ እንዲደበድብ የገዛ ህዝባቸውን እንዳስደበደቡ ሁሉ አሁንም የሚሰሩት ተንኮል ይሄ ነው ስለዚህ ያ ነገር ራሱ ነውር ነው ያ ካሜራማን ያን እነዛን ሰዎች የጠፋው ጠፍቷል የኦሮሞ ህዝብ በደል ካደረገ እዛው በቀዬ እዛው በሽምግልና እዛው እንጂ እነዛን ሰዎች ለይቶ ትግሬዎችን ለገበሪና ለገጣፎ ላይ በመሬታችን ላይ ኑና ደብድቡልን ብሎ እዛ ቦታ ላይ በቋሚነት ይኖራሉ ብሎ ማሰብ ጅልነት ነው ስቱፒድ መሆን ነው ኦሮሚያ ውስጥ ያላችሁም ትግሬዎች ያ ካልኩሌሽን ያ ስሌት ለእናንተ አደገኛ መሆን የነበረበት ከህዝብ ጋር መቆም ነበር እኛ እኮ ከናንተ አንዱ ነን ለምንድን ነው ንብረታችንን የምታጠፉት የአካባቢ ሽማግሌ ጋር ነበር መሄድ ህዝብ እንዲሰራላችሁ እዛ አካባቢ ያለ ኦሮሞ ህዝብ ገንዘቡን አውጥቶ ቤት ያ ቤታችሁን ያ የወደመው ንብረታችሁን ያቋቁም ነበር ነው ወያኔ
ወያኔ ወታደሮችን ህዝባችን ላይ ጠርተ እዛ ቦታ ሰርቫይቭ አደርጋለሁ ማለት ዘበት ነው አይቻልም በጣም አደገኛ ምሳሌ ይሆናል ነው ይሄ ለሌሎች አካባቢ ላሉት ወያኔዎች ሊጠቀሙባችሁ ለሚፈልጉት የትግሬ